Ni mbola binakatale na matabeokani ni siama chukumai na nonda tu channel ngo ni fika au bikin tabaki chukani na ngona dabanga ni saraba chukina na video ngo na adeni ngoni turango chiswe ni ko na nungu topic ona vya kabataka chukni ko membala ta chukuna remind thir sona nguna endo tukuni tal chunga mena sona topics na mathematics kondo watoka ital chunga na factor thir rongo rubaga me ndo chukuna kartu tukuni chuk sona ngona tukuna na remind theorem sondo watoka na factor theorem roto to wata chunga na usutu ni factor theorem se remind theorem oi como wangarangan remind ai yo na nungu study taka chunga na FSLC na ndo reda chunga na year 12 na year 12 kana year 11 ndo ya butaki na remind theorem na ruanga ka orto na examiners na ngona orto ndo waruta kana pepa ruanga ka orto ndo warita kai ona be warta ka bekende tuwe ngo na ruanga kango na wangara na riminda ruanga na kana technique indo na substitution method nge indo na long division method au be warta kan ko andona bongo bakana nonde to blueprint ikusana reni kinda bochi ko na vingo na kede odaka na video ndo binakata mendo na blueprint bete merani matata na ngona to satara vale chukani na lomini video matata chukubi ko na uno to sala ko chukina ikondo reder na kapinta na ngona ratara vale sinna tunga ratara na vale na chukon na blueprint sen dona to plan yongo na nonde to plan na plan ni reminda firme yo niko sando la ko mena FSLC na substitution method go o kwendo kiko la ko mena no mutaro na multiple choice ondo reder na multiple choice kela ko mena na taro na multiple choice bina kamenda to wakanga taka kina na method go na substitution method na multiple choice beleta na substitution method ko leka ngano na method involve tala kina two steps to na kita ka na video endo tala na buno ndo favor taka kina wali buna substitution method na ngona incomplete incomplete to equation incomplete equations na ngona ndo incomplete to kina na equation kondo favor taka wali buna substitution method me vakango reda ke volando na equation go reda ngo ke vola ke x cubed plus 3x squared gay plus ngo reda ngo kx plus 1 reda ngo como wangarana tem ngo na k reda ngo incomplete to equation blete ndo verto na coefficient e sinikleitu na no mo wangarana k ngo vakanga taki kina na method ngo okay na long division method chiku kina ndo na skille blete nindo uchingo na long division method binika chikina na factorization right wana nabu kento sa bulido china video ni factorization kena karongo ngo indo na method obe ba bulida be kente tu na ngone en saraba chiku na video ni ko indo na method ngo siang sarto ngani tu na textbook abambo tatal nga lebu na ngas ni buli sini kla na method ngo sini kla tu na dana dana yo usabada na chiku na method ngo vaya da bendo na halfback dona halfback wando mbula na ngona ngitu tuna tim ni biche o saya si fully o sa wadani tuna method ngona fully kona na fully special se na fully method o sa wadan tuna na fully special na formal ngombaleta na technique ako pa kasarando na halfback kona lago mengi doko takachunga na multiplication me bakanga na halfback so ngo baada ni be nungu brother ngo o saya si fully dona halfback warumisa na ngom tamata ndo pas maui matau na baada ni kina na method ngo yo na usutu reda ngo na sum up ni non to plan na remind theorem ndo ngana kai focus chukina go ni ndo na ka effecta na nona remainder e zero asara na kana theory au kere weekend tu na ba na siama chikumai na nonda tu channel ngo na ya buni ni remainder theorem na kana theory ke ndona ka effecta ndona ka is effecta na nona remainder na ngone la ko kina bena substitution method se la ko bena fully method na fully special na nona remainder iko na redike na remainder ngo zero ana ka obe abutaka chuku ina na nonda tu lesson ina ni ko to sana la ko saranga na matai ni ngo kona matenga ni method ngo na substitution method mo ba madal ta madai okay na substitution method okay ruanga na nona steps ruwa saranga ngo na step 1 ngo
Nangona iko sa tokony mo vangarakina mo proof taka ni indona ka na affecta orto na suliama indona affecta ngo iko na kang moda ka equate taka me zero mo solve kan malbal ke suliama orto kam nango sulitume ke x plus 5 iko be proof taka ni x plus 5 ya is affecta mateni kam moda ka equate nga me zero ata ko sobata lawabu umuchi ko banga solve for x ni ko tana plus 5 daba na opposite ni plus 5 right okay daba minus 5 nangona nga sa torre kina na x ngo yuko nge doko taka lumini formula na sulitu ma indona formula ngo na fx kembali ko torre na minus 5 ngo biuto ilomongo asara na yabu ni substitution method to the kavamando ngo ndona ken example read an example ngo show that x minus 1 is a factor of fx ge sulitu mengo yuko kosar ni ovelenga tangur yuko na kanga moda kava na step 1 ko tarome na x minus 1 go ko chiko wa tiki ko ni biti ko tongeki okay ngu step 1 go step 1 la moda ka x minus 1 nakanga suli mai equate taka me 0 are ocha tako sa na wabo ko ta na minus 1 kento solve for x solve ko tungu chiko na step 1 solve for x kembali minus 1 ko tisana 2 tama na opposite ni minus 1 plus 1 are da nanguna sa raw kinana plus 1 iko nge turna plus 1 nge mbitiki kembali ngosa na 1 na x ngosa na 1 x ngosa na 1 na buna nga iko rede kinana x na lomonitar bitu kinana 1 raw ranto da kaba so naka on skills on do mbite chuko bekende tu nangoni ni exams iko ndola batoka na bracket ndola pa na bracket buna nga chuko na x ndola pa na bracket cubed minus 4 ndola pa na bracket minus dollar na bracket squared plus 4 dollar na bracket iko sana ngi mbimbi tan ko na 1 go 1 go ni duran sana ngi 1 go 1 1 1 rata matanga senga sa wadon barsaron ko na calculita leibang go mengi no ni tabi calculita iko kuni takap bita na bracket cubed minus 4 go yo be partanga na kaya de chuna na lumni calculita na 1 cube sana 1 negative 4 times 1 is negative 4 na negative 1 squared sana minus 1 plus 4 are 1 minus 4 minus 1 plus 4 na numugu answer keda e 0 na ngau na sa 0 ngo na numuriminda ya sara numuriminda so ndona buno ikorani bangarana riminda na substitution method na ngau na nga sa numuriminda kinongo numuriminda e 0 adabo ko proof taka bekenda tu oko proof taka ni okona x minus 1 go oko is a factor ngo sange confirm taka ngo ko ni x minus 1 is a factor so toro wachuka na nonde to yabo wachuka na nonde to yabo ni numu understand taka na remainder se factor thir ngo na substitution method kana bali nunu muchuko na nonde to thir nunu muchuko to thir nada nonde to thir nangona iko sa rede kina bango indona bel kona x mo x plus or minus kam da ke sa badeni ko a plus or minus dona ka equal to 0 nangona sa rote kina no a torna ngo ngembita bena function fx asa nange fe sara ironga na steps ngo na nonda tu fir au ngendo rida nangoni exams endo tarungi saranga me vale buna no dakaba na fir ngo okay, tu reda mandando na kakola ko na baksauche FSLC me proof taka chiko na point ngo proof taka chiko na point ngo ngo kona point ngo me proof taka bekende tu na thiri ngo imbimbi chiko na factor kona step 1 equate tango measure ngona nga saka bita sarabe na lumini equation okay, tu reda mandana kakola ko me bida so na baksauche so na pasti okay, reda ngola ko na 2016 Kada nakabulay 2. If a polynomial fx is divided by x plus 2, the remainder, are kembali, baka nga numukote chuko na plus 2, kuni ba daw na remainder. Kona kango, equate taka 0. So kamo da kamo, yuko torangango, x plus 2, equate taka 0. Okay, kota na plus 2, na daw na opposite ni plus 2. Right, minus 2. X equal to that, minus 2. Nangona, namu step 1. Nangoni ko sa rota kina mo minus 2 yung sangge imbita bena equation kona fx kona minus 2 ngo sa ambiu lo mongo
Numuchuk ngonum step 1. Step 1 ngo ngonum step 2 kona substitution. Step 2 ngo kona adap substitution. Nangoni ko torakina kona adap kona minus 2. Bitelo mani equation sana badap kana rere. Kongo konga na minus 2. Sana ngebango f minus 2. Harida. Harida na kana mimbi. Okay, reda na numu ansa. Odi virtungo itoto bata chuko kina na minus 2. Odi. Dono vinaka. Harida. Adongo famina maldo kemba ligo na circle tako iko na si. Yana mbimbi ngo mbetereda. Semberni toda kabana rimende firm. Bimbi chuko na numu kla chuko na thiri. Numu chuko na thiri. Okay, toreda talendo toda kaba indo ako fresh to toda kaba mai ko la ko menambak sauchi. Okay, reda ngo la ko menambak sauchi 2019. Bebe songa bali na notar. Beteru tarungi chuko nangoni ko bangarana rimenda. Reda na bengo ko bangarana da. Na factor. If 2x minus 5 is a factor of any polynomial, then okotala andusia talchonga na kaya. So nakamoda ka bango reda. Toranga mena 2x minus 5. Okay. 2x minus 5. Damo na ka. Equate kami 0. Kenta tu sa uli de chunga algebra. Numu subject ko bola katana subject na uchi. Kembala tako siliu na minus 5. So 2x damo na opposite ni minus 5 positive 5. Tako sana 2 gonna 2 times. Tako sana 2 damo na opposite ni times. X equal to damo 5 over 2. Arida gonna step 1. Kona step 1 ko kento tungchang gonna step 1. Right, damo na step 2. Tauran na 5 over 2 go konge wadon barabena fx kona fx ngo. Kembal linda bichuba gonna fx. Kongo kona duru lomo. Kembal la damo numansa f into the 5 over 2. Arada ngo sa step 2. Na theory ni substitution. Okay, odi virtungo esulia na ansa ngo kochigo wana f 5 over 2. Reda no ansa na b. Arada na bimbi nonda ya butaka chiko nonto tu kana theory. Bimbi chiko nonto tu ka bataka nonto tu theory. Bala takesenga. Kenda tu na ada na sota bachuna ndrende na la komena multiple choice to nangi ingi pongi chukiki. Okay, ngoro nembaki. Ona barta kabi ko endua na method to wanta kina substitution ko tuguno chugilingo ngo come incomplete. Nindo incomplete chukana equation. Kenda tu rani wanta tanga. Yo sember ni uda kaba wako tata levandongo tu rani da kapta lindongo. Igo makutu. Okay, set to da kapta lindo Okay, redangori. Go la komena 2017. 2017. Nangona la komena 2017. Vivi sobole na kentaro. Kotukuna if x is equal to x squared plus x minus 2. And then it's divided by x minus 1. The remainder. Kembali. Or tu tarongo chukuna remainder. Osa tukuni chukuni indo la komena multiple choice. Iko da kabanga nada. Na substitution method. Kena bali nada by solitu. Kon x minus 1 go. Go solitu. Iko la ngamike. Dapat sana takap. X minus 1 equal to 0. Kota na minus 1 sana dapat. X equal to 1. Anum step 1. Toro step 1. Asa mati tu ya. Ocha dapat step 2. Dapat step 2. Substitution. Toro na 1 go. Game biti lo mongo. Uno kede ko rede kina ni equation biti kina na 1. Kembal ke biti kina 1 sana f of 1 equal to 1 squared plus 1 minus 2. Ausan bitikana 1, bitikana 1. Go. Nangoni kung bitikana? Dapat na 1 squared. 1 squared is 1. 1 plus 1 minus 2. 1 plus 1 ebit. Dapat go. 1 plus 1, 2. 2 minus 2 ebit. 0. Ito go 0. Nunggu remainder go. Nangoni ko dakap kina step 2. Na ansa nga iko dakap ang go na nunggu remainder. Okay, nisa nunggu remainder go. Dapat nunggu ansa. Right, nunggu ansa nasi. Gore da? Ala ko chiku mai na pasti papers Okay, indo obe barita ko tukuni chuka. Obe barita ko ala ko meme incomplete to equation. To da ka mandando na mbaki me vai, Okay, obartango bi kondo example. Employee ta kita lagi na substitution method. Okay, edango Ada nambaki ngongo ala ko mena 2018. 2018, solitu mendo na taro. Ge solitu mena key.
Toro, na ke andon mendona namba chukika. Iyo, orto satu gunutu mendona freeze. Reda na freeze. X plus 2 is a daba. Factor. X plus 2 is a factor. Sember ni tigu nonda tu leso ningo. Wasa bekende tu nonda tu flowchart. Leso talang tu flowchart. Ni indona ka factor. Daba nona riminda. A0. Wana na. Toro chico. Kaya ngo kona statement go is a factor. Okay. Ausa nangito sa naiga. Numuchuko nonto substitution method. Step 1. Daba na daga. Toro mana x plus 2 go. Equate takami 0. Kona x plus 2 ya. X plus 2 equal to 0. Daba sana daga. Plus 2. Daba na opposite ni plus 2. Minus 2. Mate. Toro na minus 2 go. Nge dhoko taki koilom. Dhoko taki koilom. Kena balik ke umbiti ke. Numuchuko na bracket. Iko na birita cubed. Plus 8 go squared. Plus 17 bracket. Plus k. And on the two skills. You can sangi kota meda. Kona minus 2 ngongi bitike. Minus 2. Minus 2. Minus 2. Minus 2. Toro. Nangoni ko sa dhokota ke kinabango iloma. Numuchuko. Dava nambalimbal ni is effect. No na remainder ke 0. Na remainder sa 0. Kembali ni imbiuki na negative 2 ilomongo. Na nona answer 0. Yana buna kintum bitike ne ke 0. Okay. To sa takamo. 0. Okay, minus 2 cubed there, minus 8. Tora, minus 2 squared. With 4, 4 8 adam, 32. Right? Go, negative 2 times 7, minus 34. Arena, plus k. Set. Iyo, ndo na keni wali, reda, go, ambo walu singo na talim. Iko, nada mo sa tungo niwiko. Dhoko taka keda na kakeda ngo na lomni calculate. Bracket minus 2 cube bracket plus 8 bracket minus 2 squared close bracket takama kita na calculate but kiko beda kamo go ikortan la renda okay to takama go 0 okay negative 8 plus 32 minus 34 go bebe negative 10 iko ngarin check tangan mo calculate otsa ko to mena plus k ona sarau kina dabo ko sanang kita ka iko sangi ko na plus 10 dabo na opposite ni plus 10 kiko usanan dua ngo koti sanando andaba na kena opposite iyo positive 10 so 10 equal to k hare amate talta ayo na shortcut ko no tu na step 1 equate step 2 substitution iko nge bola may natarong gore ngo kon fx ngo fx dawa itu kita ka x cubed plus 8x squared plus 17x kona kingo sa plus 10 na ona sa chico kedengo o kona ngeroni oda kapa kona method ya kona long division method sena fully special kento nangeta ka na fully special ona nge babuli de weekend to wochu okay daba toda ka talendua sember ni tongole eda na taro kede ola ko chuma ubina kata na ngoni kungi sarabe kina video asini nga tale mo revise tale na paste pips beta nungu example era standard kede tu toda ka talendua meba kota tala basa mo okay. Ito ko lako mina 2015. Ito mana 2015. Lako to mina tarong. So sana biya matatabi kintungo Bisa tugun mo ni ali chuko indua substitution method. Step 1 go equal to 0. Mai to sa takaba. Step 1 tawa takaba x minus 2 equal to 0. So x is equal to kotonggo sanandua x is equal to 2. Mati aseta. Are ocha tawa to sa takaba. To sa substitute sarang. Ada na x cube ya, au sana bita mantangan na bracket, waya plus k bracket squared minus 5 bracket minus 6 equal to 0. Okay. Berarti ni ko effect. Anu muncul ni indona ka effecta oko equal to 0. Kuni mula apa? Okay, tumbi tanah belungo, ko sana apa? 2 mbuke. Set. Okay, tota ka bata 2 cubed oko 8 2 squared de 4 times k ya 4k go sana da negative 5 times 2 negative 10 negative 10 minus 6 ko da minus 6 equal to 0 sa chiko okay 8 plus 4k igor ni bichi ro batango damgo minus 16 equal to 0 sa chiko okay rongo rokai batai
Roya ron 5 bata toto tangana 4k 8 minus 16 edaba minus 8 equal to 0. Set takoso na minus 8 daba na minus 8 takoso opposite of negative 8 positive 8 takoso na 4 daba na opposite ni times 4 k is equal to daba 8 divided by 4 therefore numu k equal to 2. Areda yuksakuni asartunga ngokola komena 2015 matital tuna ke ikut torangana 2 susumita katalika ge wala num equation x cube plus dab sa 2x squared minus 5x minus 6 okay to sana borongo lebongo kona long division kona na method ngo na method ngo ni long division iko mo clutch kono mo knowledge jortundu be muringa mai sa uchinga mai na long division sa fasara na factorization yo usabi at dodge taka chiko na long division baleta rongoda mai berango ni buli randu seba kasarango na long division baleta ni saru libu na x era la ko chiko na x yo na buli debe kento ndo na method bongo na ni method go na fully au bada ni chiko be ko na halfback say si fully o ko na na fully method is a fully special baleta ko baka na halfback ngi odoko taka chiko na pas to sa to vole mandango okay. Okay, bikim ni rawani redana method ngo ko sambo method rosang iku talanga nangono iku sana daga buli de kina method ngo iku sana be daka long division tunga okay reda ngo sa tutik mo non example show that x minus 2 is a factor of x cube x squared minus 4x minus 4 okay na fully special ngo o ko baka ngata ngana da ko baka ngata ka bali buna coefficient nga ko sini bere tal kona x ko bere danga na namba ko chikuliungo ban x cube ko ubina kata mona li subo na no quadratic formula le reda na video na kenan don dingi na namba ngo kona a kento santo takap chuko baka mo papteso a na nungu ngo na namba zinga ngo ubina kati chuko yo na method ngo ba chingo reda iko mona ndala bandona reda ona takam ngo esiang mandeni baka tu na division sign ngeda ko endonga na ba ndolo banga ndona ba da ka bang yo nanumu baka sama nanumu bita maina namba meliu chuko maina x cube tarava maina namba na x squared tarava maina namba na x tarava maina namba yuk satu raw okay nada bana namba numu chuko na coefficient odi induri chuko ngoliu na x cube kwa 1 biti kena 1 ya saranga odi induri chuko na x squared leri tana video ni quadratic form ngo torbate kena sign o ko talanga 1 odi induri chuko liu ngo na x yuk sarani reda na negative 4 kona negative 4 right biti kena minus 4 nada mana constant turo bate kena sign minus 4 are kena raw esenga tal liba oso tali chu kena x cube se x squared jeda ko endonga na sign wangu okay to sanangela ko mengo vi kona tamatongo redengo kona x minus 2 redengo okay kona x minus 2 okay na x minus 2 ngo nangoni ko bla kini ke okay x minus 2 iko solve te ko sa reme 0 me bakanga na step 1 solve te come 0 okay daba kota na minus 2 sanando ngo kote sanando sana x equal to daba 2 right ngo saranga na halfback ko ya kutuno chiko fulo kona chiko bango ituma nango nangik sarawata kina na 2 ya kono tungo ko may na step 1 nga ni substitution iko daka biki step 1 ni substitution 2 nango nangik ko rawata kina 2 ya bichi ko iki right ko sana mona takasaranga ko na move wartango okay warong chungu na mataini namba ko ikombiti ke yuko photocopy tanga na mataini namba ke chukena 1 ona bola tali kena daba na 1 toro ona 1 niksa 1 ke chuken dona 5 bitira na 5 yuko rona namba ngo rona toto batatunga okay sana baru start ko na halfback ready kwa o ko na nge multiply ready ko times nangona iko times okay times tango daba na 2 times 1 2 times 1 daba na 2 nangoni kungi torro tu numu ansa ambite tengo bita bi kena karuni namba atoro 2 ones abida 2 bite da kiki okay nangoni ko sare da namba ngo mo siru sombu mai nangoni ko siru mai ngo mola ko miki nangoni ko siru sombu kini ke au bine kachi ko mo ed takirona namba iko mo ed takiro e pasar tu na method asarang okay da mana 2 plus 1 takam dabana 2 plus 1 2 plus 1 is daba 3 liu sta lebi kon halfback reda kon halfback ngo doko takatala mo kon dona pas igo pachunga kenga doko da kendo mo ansa
numu answer na mbita talike. Okay, times tali lako. 3 times 2 evita 6 bita litango. Arida kana roro. Okay, add sumai yuk satu roro chiku. Add sumai nangona ngai kolak sumai iko add. Iko add sumai. Okay, add tango. Damana 6 plus negative 4. 6 plus negative 4 evita. Positive 2. Sedap. Bita kana positive 2. Okay, lako talawi fully. Turumbi kento na pasi. Iko pakai motek na pasi. Okay, times. 2 twos 4 bita take numu answer. Numu answer main bita tango. 2 times 2 evita 4. Okay, add sumai. Ako add tigir to ketango. 4 add mai. Dabana 4 plus negative 4. 4 plus negative 4 evita. 0. Right. Kona uchi ni nambongo ngona numu remainder. Arida kena rao maybe na numu long division iko buli te chika. Arida kena rao sambo rao sarana method. Undu ke kata kana method ngona method ngo method. Iko mo practice nga. Beta baka ngana be ko tungunu chiko baka ifula ko la ngamike sa ndur tu kerta mata boro do kain. Sona kai ko da ka bichu iko da. Iko times nga. Oli subu talewando, redengo. Dabo da kabo ke ko times. Bu. Times answer idaki. Answer add sumai. Lako talike kona da tali times. 3 twos 6 answer idaki. Ochada add sumai. Nongona da talmike do talike half back. Bu. Times talo ko. 2 twos 4 add sumai. Arida. O half back ko nangona ke dengo ko times ko. Yuna numu ansa me chiku idaki. Atorro. Kenda tu nada kabatan exam. Reda kena rarongo. Okay. This is where it gets interesting. Ngona kako vandumbule kina baleta. Nangona ngandula komikina na tarongo. Na karu sarangani taro. Hence. Ando reda maina bembaki. Hence. Completely factorize. Yuksa reda? Kwa yang kino kortuna tuluna nambango. Reda ngo kona tuluna nambango. Kenda tu tikubu na x cubed. Nangona ikungela ko mereda ngo kona tuluna nambango. Ngo saranga na numu x squared, numu x kena numu constant. Arida. Nangona ngela ko mikini kebe na hence completely factorize. Go numu coefficient ni x squared. Nada numu coefficient ni x squared. Asa x squared. 1x squared iko ring tukuna. Dava numu coefficient ni x. Na 3x. Plus 3x. Kena plus dava. Plus 2. Mode. Arida ngo. Au sarani factorize tango na according to factorization. Au babuli di kemundo na factorization kona matrix method. Arida. Kembali ko lang ngamin dola na matrix x dava na factors of 2. Positive 2 kena positive 1. Arida. Cross multiply ngo 1x nondo to check. Dava to check 1x plus 2x 3x ika. Kwa ondo kere chuwe kemundo na mundo ya bute ke mena basics. Arida na factorization may tutaliki. Kembali ngo sa ndo nungu factor. Arida. Nungu factor ngo na x plus 2 dotal nungu factor na daw na x plus 1 ngayon do ako kento start making kongo ko sa solido sa proof 2 sa ngi ko na x minus 2 so kento sa factorize tekirtuki arada na shortcut ngo na method ngo ko tugono chiko na fully special na fully special ngo o ko baka ngata na coefficient ko baka ngata na coefficient iko nangi dabo multiply chunga multiply numu chiko ni multiply numu ansa membi daki Ocha sangi add sumai. Badi multiply. Biu take num ansa add sumai. Multiply. Biu take num ansa add sumai. Ocho chini ansa num remainder. Ngai ortuna tolungo ortuna waitavi vena taro sa uchimai. Set? Toto boleh mandaki nandona pasti pipai. Okay. Kira tango la komena 2010. Kadana 2010. Show that x minus 2 is a factor. Ngai sulitu menakaya. Okay, set. To sa kaman to step 1. Dama step 1. X minus 2 equal to 0. X equal to 2. Set? Ano? Mati? Okay. To sa nangin dola on the 2. Dola on the 2 mata-mata. Ko nga na tungo o ko e paktu itu mongo. Bichu ko tikiri. Nonto alphabet nguri. Aboro the rumbi na fully special. Okay, no mutuban nirto rumu chuko. Me liu chuko mena x cubed. Liu mena x cube. X cube go kembali na daba na chigulu mena x cube. 1 daba chigulu mena x squared. 2 daba chigulu go mena x. Negative 13 daba na constant 10.
Yang anaka. Toro. Okay, autungu wiku. 1 photocopy te kwa. Na 1 nga ngom bich ko taliki. Ada room bisara kena times. Numuchu kuna back. Ko times. 2 ones witha. 2 biuda ke. Are set ya. Ocha da bona da kaba. Add sumai. Nyo elok sumai ko add mai. So 2 plus 2 witha. 4. Okay, lako talwe no math back. 4 twos witha. 8 bita da kena 8. Okay, add sumai. 8 plus negative 13 and negative 5. Areda, ocha, lako talwe na 2. 2 times minus 5 witha. Minus 10. Ngeo add sumungo. Negative 10 plus 10. Anungo ansango. Mataya. Ngosa nungu remainder. Areda. Areda na kena roro. Nango sa nungu remainder. Iku sa proof. Sa proof teki number 1. Iku sa warta kan yoko is a factor. Therefore, this x minus 2 is a factor. Baleta na nungu remainder sa 0. Areda. Okay, number 2. Reda na number 2. Hence, completely factorize. Iku sa choro takasara orto na tulungango. Orto nga na numbers go bichir to merango. Ngo sa nungu daba. Coefficient ni x squared, nungu coefficient ni x na constant. Kembali sa dama x squared plus 4x dama minus 5. Areda. Ngo sa ndola watalike nung matrix. Dama na factors of negative 5. Factors of negative 5 na dama. Na positive 5. Watake na dama. Negative 1. Mwade, to check manda. Negative x plus 5x ansai witha 4x. Anu gu check. Geliri na skills ni factorization. Geli polis takin. Kem balik sa rin ngo nunggu factor ngo na daw. X plus 5 nunggu factor na daw. X minus 1 ngai kuchi ko na x minus 2 ko kento start takto. Sa nunggu factor ngo na x minus 2. Padaba. Amati. Rede ke sangatal nyonga tali kona long division method kortuntu be babuli de kortunguri. Ngo kona fully method ngo. Kena fully special. Iko reni taburaka ke na taro ngasaro. Asete toda capital indo me bakota. Mai. Okay, rede ngo lak mena 2012. So that x plus 2 is a factor. Completely factorized. Okay. Osana be dakap tongon step 1. Reda na step 1. Gema muri chunga mai. Step 1 damona dakaba x plus 2 equal to 0. Kota na plus 2. So x equal to dama. Negative 2. Toro. Set. Dola be kondo numu matrix na numu border. Lako nga mail no manana. Daba chigulu be na 1 cube. 1. Daba chigulu be na squared. Minus 2. Daba chigulu be na 5. X minus 5. Chika na 6. Set. Bitike na negative 2. Aset ya, half back ngo. Lako mengo photocopy 1 1. Start nga na 1 iko na bitike. Okay, multiply lako na half back. Moku times negative 2 times 1 witha. Negative 2. Add sumai. Nyo add sumai okay negative 4. Negative 2 times negative 4 ko positive 8. Bitaki. Add sumai. Nyo add sumai 8 plus negative 5 okay 3. Negative 2 times 3 negative 6. Add sumai 0. Mode. Areda. Number 1. Ngo sa proof taka ni ko ya na factor. Beto ngo na nungu remainder. Nungu remainder e 0. O change daba. Hence completely factorize kere irtongo ortona diri numbers ngo. Ngo sa coefficient ni daba. X squared x constant. Salah ko sa ramike x squared minus 4x plus 3.